ushobora kuba ukurikira Rwanda film ariko ntabwo uzi abakinnyi bakinamo. Hano ngiye kukurondera amazina y'abayubusitari ariko tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha. Tuzavuga amazina bakoresha nyine muri quartier bisanzwe, apana nyine ayo bakina. Number 1 turahera ku muntu bita Willis James, akaba yaratangiranye na Rwanda film kugeza na n'ubu. Reka tugende igihe ubyita uko ushaka. Ndagira ngo muramubona. Reka tujye kuwo bita Fikezo nawe ni umwe mu batangiranye na Rwanda film kugeza na n'ubu, nk'uko mubibona actor of Rwanda film. Twagiye kuwo bita Toxic, nk'uko mubibona aho aka gafresh kari niwe uri kimwe n'uramujama uriho kabari duhita tunajya bamwita Jay-Z ngo bajya bonongeraho akantu ka OG. Tugaruka kuri uyu wa nyuma rero, umwe ntabwo nabashe kubona amafoto ye, gusa nzaza kumubabwira mu kiganiro cy'ubutaha. Wandike muri comment nta kibazo. Uyu bamwita Dora yakaba ari ku mwanya wa 5 rero, gusa nababwiye 6 ndaza kuvuga 5 ni munsi. None ubutaha ndaza kugaruka bose bakinnye, nta kibazo mujye mumbwira. Rero uyu bamwita Dora nk'uko mumubona. Ciao ngaya amazina rero y'abakinnyi ba Rwanda film basigayemo ubu ngubu, usibye umwe twibagiwe. Ciao.